اف کماجنین آواره بو دمکی مالن خود هیلن داکو فیری خواندن و نویسینه و زانیاری نو ببن. رونشتن آوان لسر کرسین خواندنه جبلی ورگرتنا زانستی دمکه بو خوش بیر وکرنه. حسيت كي مش هميز بعلم هميهم تشتي قالك بس ما وكا قلتي صار تفاعلي مع اللي رجالك شغلك مهمة أمزجي فين بكن يعني دا زاري ما تشي ببين بيجالهم حاطن في درك ما حياة تبي جددان ما تبي بالشرديد ما نفسيتها خو بيجون كشخصيتها ما بيجون بويا أفقال لك يوكا قلتي في دا المكرة أم هاتنا في درك في دا المبوم هاتن في دري بوكا قلتي بها فالد خوا وما يكودو ديتو أم جدوان كم بعد عاجز بنو وقت تشتكي وقت بيجي يكودو ما ناس كرو قالك في دا المبوم آواران هند زحمت و زوری دیتینه لی او پیکولت کن کوستانگی لبر جیانه وان درست نبن و کاروان جیانه بردوامه. أو قالك قنجج وباش شوان رتين نفسي أنا مرتاحة بمعلومات أشخرت بن قالك وأمجي كنت مرتاح نبوان كنفسيان هالأسبوع أمتين بيجم أم مرتاح ترد بن شمالة خدرت كابين تين معلومات قرين سؤالاش ما تكن أم شوان تكن خولا فیرکرنا آواران لکمپار روانگل پارزگه ها دهو که 1275 کس به تمن جدا تیدا بجدار دبن و 27 روزان ود کشید. مثلا پشتی وی دوره عمل گل لف گلش نقاط روسیون ملی خو مثلا دل لفرنا خارج شر بدنا گل دو بجنی مثلا حتی حدا كده چه استفاده السر وی دوره دیده گلش نقاط دو بجن هنده تش مید گل بین مبرنگی نتزانیم گلش نقاط نه مثلا جن که اون دونه اون سنه وی کمپی همین هست کن بین وی دوره توصل اب دوره توصل بین وکرن پشتی هاتنا داعش بو دورا شنگال و دشتان نینوا نزدیکی 800,000 آواره هاتینه پارزگه ها دهو که اولسر 22 کمپان هاتینه بلاف کرن. آواره ناف کمپان هفرکیا سختین جیانه دیکن. او دبیجن اگر هندک دلیوین جیان اجمع چوبن امی بخو قربو بکینه و جیان دگل زان سیاخوشه. ایوب نصری روداو کمپان روانگه.